Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko namitayan, pare Poldo. Naglangan ti may sakatrabawan tayo. Win, parikot nga rod ni ma'am no, sino ti agubertan ita pare? Siya ako na. Nawang, sigurado ka kali pare. Kaya ba't ka dimit laing agubertan? Siya pwede ko nam. Apay ka po eh. Kit no, di mo may kata agubertan hindi. Sa bali nita pare Poldo. Adakin ka no, kaya mo ta agubertan. No siya, jak kayat. Awan ti ka doon ni misis ko ang mga sikaso ko dagiti anak mi. Kasaritam to ni boss. Iba ka masikat agubertan mi da. Wala pare. Mapanak iti office ni boss itamot lang. Kunaklakit din no nagawid kan Manong Brandon. Sakti ako overtime ita roda ating ko. Mayat nga rin ano kasta Manong? Anong sakti ako overtime? Di ba let, adda kang takadwak. Ako overtime kamot lang ita. Saan ka di? Un Manong. Ado nga minti report anasken nga ramidat. Nasayat man nga ron ng kasta. Tamno, adda ti kadwak roda ating ko. Amangan no kaya't mo tagkape. Ha? Ilibre kayo ti kape ko na. Anya kape ti kaya't mo. Sikalatan ti makamo Manong. Sa anak mata na arte. Ada akong susan, bakit? Ay nawaw, di mo kadwa ti kumparem anagawid, Puldo lakay. Nag-overtime ni pare Brando. Nag-overtime ko nam? Uy, bakit? Mas dawak nga ro. Kaya namin tag-overtime ita. Anya? Kinapudno na. Iso ti nagboluntaryo kin boss nga overtime ita, bakit? Amo ka din ni Mari Hilda ti may papan iti dayta, lakay? Diyak amo bakit? Awanin ti bibiyang ko. Basta siya. Diyak kahit overtime. Tawan kaduan dito balay. Apay nga itala nga nagawid ka, si ka Brandon. Narabian ka manan. Saan ka di nga alas 5 ti outyo? Nakita ka na sa pa nagawid ti kumparem. Nag-overtime ang kami, Hilda, bakit? Ay nawaw. Itaman pa'y amayat ka nga overtime? Ay, kuha bakit? Tapno, dakil mo't arisoldok. Samay sa, tibos mi mismo tinangibaga nga overtime ha? Iso, pinagustok. Tapno di na panunutin asadutak. Katno di mo matkayat ti overtime ide? Sa balitan bakit? Dakdakil ti tangdan ko no overtime ha? Na, tamayat ti isam mo. Naragsakak lang bakit? Nakaawid ak mo lagay. Ada samat kayat asawanday ta nga isam mo Ni bakit mo para isam lang. Agsagana ka, Brandon. Addalaang maamok makitam. Di ka kadyag panunod akasta bakit? Awan ti ilim-limon ko ganya. Kung stay di, overtime mo, hindi ka man, pari Brando. Mayat lata, pari Poldo. Ay nawa, kasla na ragsak ka pa ya, pare. Kasta talaga, no, agin enjoy ka di trabaho, pare. Amangan mi, no, adati sa bali ang makagapo, pare. Sigagit di mo, pari Poldo. Anya kumain no bilang. Amangan ko na, no, adamang parparagsakin ka dito office. Iso akay kahit mo overtime. Sigagit di mo, pare. Pagbalinan nak mo't ababaero.
Apeng nga rin nga, defensive ka pare. Saan ko nga aramid ti Kastanya? Mabaling ka dito yung makito ko, Roda, ading ko. Sige lang, Manong Brandon. Awan parikot. Blooming ka ita. Ay nawang, sakto lang, Manong. Kan bagay mula unay takawas mo. Ang yaman no ma-pressure mo, Manong. Mahilig ka maggayam iti miniskirtan niya. Uwan nang runa kat napudot ti panawan ita. Bagay mo, aling. Bagbagay mula unay. Magustuak man di kas na pa nagbadbalong, aling ko. Saan ka di pa nga agawit, pare Brandon? Saan ka di pa nalpas si trabaho? Alas 5 na. Ituloy mong tulaing itararamidi mintun bigat. Sana mabalin, pare? Las ka na malpas ko ti trabaho kita mo lang. At damit ti bigat, pare. Ag-overtime makita, pare. Ay nawa. Naamuam lang nga, ag-overtime day ta, Roda. Ag-overtime kami. Roda mo ta sasawang, pare Poldo. Nakita mo ko saan makitain ni Roda itay, pare. Naggidang kayo pa, nagmirinda itay. Di mo man ang ikan, hindi dahil sa kaipapanan, tinagitam, pare. Awan tiket, asawan tinagitam. Talaga laing, pare. Ganoon man. Pudnot ibagbak, pare. Napataglaw na kanyak ti trabaho. Iso nga, ginggak ka ba ilak? Ag-overtime mak, pare. Wan, ma'am. Siyaklad ng tag-voluntaryo para iti katrabaho ka naglangan ita. Bye! Asino ti mawag, Brandon? Ni boss. Kasapulan na kano ti reliever. Taglangan ti may sa akatrabahuan mi bakit. Day off mo mat ita, Brandon. Day off ko, ngam napahanaklat na bakit. Ano sak tagtrabaho? Ay nawaw. Saan ka na bannog? Di mo kasapulan, tina na? Awan ti ina na kanya kita Hilda bakit. Naragsak kan samit nga awan day off mo. Saan mo? Bakit? Abay ko maamaragsakan na saan makaina na. Oho! Inuulbod ti kasta lakay. Adan samatan mang parparagsakan ka iti office yo. Ni kumparim Brandon tilimabas iti paraangan, Poldo lakay. Kunak man no day off na ita. Di off miya talaga, Susan. Kita akat na ka-uniform. Siripom iti tawa, tapno makitam ti bagbagak. Ay nawa, naka-uniform magpaiso ni pare Brandon. Amang ano isumanin ti nagboluntaryo amang sukat iti naglangan ang katrabawan mi, bakit? Masansan ti overtime na. Awan pa yun ti day off na. Ngam okay lang kan kuha na. Uy na, ada ti agas ti mata na iji office. Iso akasla di na marik na ti banog na. Naragsaklat ta. Awan ti inanana, bakit? Anya? Jak amoy ti dahi ta kumpare. Kursunada na sa amin dahi aroda. Dahi tutumit aroda. Madlaw nga ampang. Ura sino la di ti kulkul di namin. Ay, una yan. Kita ay ma. Di ka mailawlawan amang istorya iti kumare. Jak kaya ti mairamraman ubilang laing. Susan, bakit? Amom nanang, talaga sa balit yung parparik na kanya. Ay, nawaw. Anyat kayat mo asawang, Hilda, anak ko. Malagip yung kadiidi. Kanayon nga agreklamo ni Brandon no nabambanog iti trabaho na. Ay, anak ko. Kanayon nga agreklamo no pag-overtime ti bus na. Wano awan ti day off na. Saanan nga agreklamo ita nanang? Madlaw ko nga agpaiso, anak ko. Kanayo nun ang nakaisom asumrag. Kas kumaita, day off na. Ngam gaputa naglangan ti may sa akatrabahuan na. Nagboluntaryo asumrag nanang. Ay nawaw, anya ti mapaspasamak iti dayta Brandon. Dayta ti jak mo nanang. Kalaat mo takastan. Naragsakan iti trabaho na. Amangan mat no adda ti agas ti mata na iti office da. Anya kumangay nanang?
Adda siguro ti kursunada na iti office da. Iso akay kayat na ti sumrag kanakaw. Aywan nga agpaiso. Amangan no adda ijay ti ragsak na. Iso nga uray day off na, kayat nalatta ti sumrag. Ken, maragsakan, uray kanayon ti overtime na. Kasla di na matpiman marik na ti bannog na nanang. Ni, si kami gayam, Maria Hilda. Agtugaw ka ba ta ayabak ni kumare. Ay, saan ani Marisusan ti gagarak, pari Puldo? Ay nawaw, no saan ani bakit ko tigagara? Asino nga rungay? Sika ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw, may papanitian niya ti pagsaritaan ta. Ay, kastoy nga men, pare. Makadlawak iti asawak. Anya ti madlaw mo, mare. Sabali nga min kat ita, pare. Madlaw ko ang naragsak launay iti trabaho na. Agin enjoy samot. Ha? Kasanumit anay, bagan ti kasta, mare. Wen tauray ka na yun ti overtime na, kan awanan day off na, kat naragsak lat ta, pare. Panagkunak, adda agas ti mata na idyo office yo, iso adi na marik na ti mannog na. Ay nawaw, awan ti amok may papanitila ta, banag, mare. Pasensyakan Kasta ka di. No, adda man masagap mo kat bagaan nakman, wen? Wen. Kung takin ka dagos, no adda ti makita akalukwan na, mare. Apaya di mo imbagakin ni Marihilda ti mapaspasamak iti ofisyo si Kapuldo? Narigat nga tati mairamaraman, Susan bakit? Ay nawaw, di ka di makonsensya lakay? Makonsensya akmet no gurahin na nga iti kumpare. No ilibak na nga bakit? Di isak ti rumaradakes. At least, naibagam ti pudno lakay. Si kalatan ti mangibaga iti kumarip. May mayat kumaano si katimangidanon iti kumarek. Ta si kaamis mo tinakakita. Amom ti ibagbagam no adda ti follow-up question na. Si kalahin, bakit? Diyan kaya ti may raman. Day off mo ita, saan ka di, Manong Brandon? Saan ko nakasapulan ti day off ita, nga addakan roda. Anya? Makita ka lang dito office ka. Diakon marik na ti banog ko. Sigakit di mat, Manong. Pag no ti bagbagak roda, gumagatak lagit di, no adda ka makikita. Amangan no, adda ti agungat, Manong. Sino ko mati agong taling ko. Ang gayam, nangal daw ka kade. Saan pa'y nga rod, Manong? Agitan ta nga rodan roda. Ilibre ka. O sige. Anya ti masapul mo, Marisusan? Saan ka di pa'y anagawid nila kay mo, Marihilda? Ay nawaw. Apay nila kay kumare? Awan pa'y matanagawid. Sigurado ang nag-overtime mananday jay. Ay, kasto nga min, Mare. Adda tinadakamat nila kay ko kanya. Anya day tamare? Adda babae nga umas asidagken la kay mo ijay office da. Anya? Ruda ka no tinagan na, Mare. Kung naktumat, Mare. Adda milagro nga aramidan day ja tao. Mas daawak nga min takasla di na marik na ti bannog na. Adamat gayam agas ti mata na, ija office da. Narigat akalaban dagiti gumarampang, Mare. No kayat lakit din ni Brandon, di ison ti asawa na, Mare. Sa anak amasayangan iti lalaki akas na ti galad na. Ay nananang, jak ammo iti dayjay nga anak yo. Adda ka no babae na iti office da. Ay nawaw, asino tinakadamagam, Hilda anak ko. Ni Marisusan, nanang. Isu ka no tinadakamat ni Pari Puldo ken kuanay di na minsan. Ay. Masurunak lang. Tapay matasan nagpudno ni Pari Puldo kanyak idinapanak iti ayanda. Mabuteng siguro ang mairamahan anak ko.
Jak amo, noan niya ti rumbang nga aramidak iti dayjay a Brandon, nanang. Naglokon day nga anak ko. Nakapimpintas ka nga asawa na. Kastapay laang teramidan na. Ay nananang, uray ka sa no ti kinapintas ti maysa a babae, no ti lalaki ket babaero, awan latta, nanang. Anya nga rod ti plano mita anak ko. Mangisadjust ka man, nanang. Jak makapanuno ta nasayaat. Ikam iti leksyon, anak ko. Marwam day tatao. Pasensya ka nila bakit? Nag-overtime kami manay. Iso anarabyanak ka nagawid. Naturog ka latta ko maijayan, Brandon. Sigagit timot bakit? Itaan niya kung maaga po ang maturog kak ija office nga eh. Wan tada ijay ti agas dagiti matam. Isumat lagayam akay kayat mo ti sumrek iti trabaho. At damat gayam ijay ti ragsak mo. Ne, sana po nulay bakit? Di ka naglibak. Ti kunam kanyak. Kat ti boss yo, ti mangibagbaga nga ag-overtime ka. Tagayam, sika ti agbulboluntaryo, Brandon. Agasam day ta kinaulbod mo? Kitaam day to'y aladawan. Awan laang day bakit? Anya nga awan laang. Type mo day ta. Kitaam man ta pa nagbadbado na. Uray la makita amin akudil na. Saan bakit? Si kalaang tayo Ulbod ka, Brandon. Manipod ita, awanan bibiyang kukan ka. Aramidam no niya ti kayat mo. Awanan ti bibiyang ko. Good morning, Manong Brandon. Aglisi ka man iti dalang ko, Roda. Di ka man din umisam kanyak. Roda, pangasim taliklikan ako. Anya? Tulang ka di. Masapul nga ulit-ulitan nga ibaga. O di walaan. Kunamla no asino ka man nagwapo. Agpada talang matalog baktiagong na. No. Di ta ka man langan. Oh, pare Brando, kagura na kan sabit ni Roda. Awan ti bibiyang ko pare Poldo. Ay nawaw. Unak iso ti type mo pare. Unak lagi din isa ka nun bakit mo iti babae akas kini Roda pare. Saan nga iso ti type ko? Pwe! Namulay ni Marihilda ti kalukuam ki. Kastamit hindi bagbagan pare. No apay ngamin nga inasi gambay lahing deta Roda. Basol mo may lahing Pinakita am ti motibo di babae pare. Agrubuat ako, nanang. Agan-anad ka ijay, Hilda, anak ko. Saan ka kumapalubusan na pumanaw? Ngam awanan ti maaramidak. Nasken nga ikam iti leksyon ti anak ko. Di kay madanagan, nanang. Kanayunag ti umawag kada kayo. Aramidak laang daytoy, tapno agnakam dayja Brandon. Maawatan ka, anak ko. Darigat nga agpaiso, no di mo ikan iti leksyon. Amangan no panunutin na nga okay laang kan ka. Huwan nga rod, nanang. Ipagarup na siguro ajak kabailan na panawan. Agsubli kan to ano kasano, anak ko. Makitan to, nanang. No ada pagbaliwan ni Brandon, mabalin siguro. Di mo liplipatan ti umawag kanyak no saan ka abisay. Huwan, nanang. Di kay madanagan. Nanang, ni Hilda ngay. Pimanawon Anya? Pinanawan na kan Ape mo ta pinalubusan niya o pumanaw, nanang. Anya nga rod ti maaramida kat disidido mag. Owan mo ti ko na yung awagan na. Ay gonggonam. Anya nga minter aramida. Nanang, jak kabalan na mapukaw ko ni Hilda. Ibagayo no sa dino tinapanan na nanang. Surutag ti asawag. Ala agbabae ka pa ay Brandon. Naturod ka mga ramid iti kalukwan. Sa ita, agsangit ka ta pinanawan na ka ti asawam. Day ta ti ganabon dagiti di na amog ti makontentaw. Ay nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan tinakam ti asawam. Tapno saan ang madadaal, tinasayaat a relasyon nyo. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.